Omukihandiko ekishohozibwe kuruga omu ofisi ya purezidenti nikyoreka ngu Papa Francis naija kuguma naijukwa nk'omwebembezi w'ediini ow'omutaano. Purezidenti Museveni nagira ngu Papa Francis abeire ari omwebembezi arikurwanirira obusingye, oburinganiza kandi obeire nasaasibwa abantu boona kandi arikukunda ebigendererwa by'ekereziya. Okurugirira ahari Purezidenti Museveni, Papa Francis naija kuguma naijukwa ahabw'omutima murungi n'okukorengana n'amadiini agandi. Omwizina rye n'izina ry'Abanyayuganda, Purezidenti Museveni yasaasire enkanisa ekatolika omu nsi yoona ahabw'okufeerwa orubango rukuru omu diini yaabo.